刚走路วันหนึ่งคนนี้เลยพวกคนแต่ไปนางดูอยู่ก็สิอยู่ในจอคนนี้แหละมันจริงจังเต้จริงจังเต้นี่คือแค่คนละคือเดี๋ยวจ้างคือlúc đấy cô thì nghiệp là thì trên trình trong cái chấn lại rồi nữa ที่ไหนโอ้ยตายแล้วมาไม่กลัวก็ถึงนานเลยมาตรงนี้มันขึ้นมาเก็บของคนนี้ nhưng mà cái tròn đủ tôi cũng sửa cái chặt sửa rồi chứ tỏ cá cứ nàng lù cho số chốt lan chốt lu lù ta thì trong đây nó phải phát tổ tăng thọ phải phát chả để luôn cha nữa na số nạn cho luôn ta thì phải phát tổ nữa cái chuyện bị cái mà phải phát cho làm tổ ý chồng nó mình tổ là cứอะไรý ở ra nữa có thể ra có thể chồng chỉ tổ này thì ta chỉ nói phải phát tổ nữa phát tổ thì phải chúng một phải phát luôn thì cũng example mình biết nóจะเป็นชุดใช้เนอะแต่ไฟฟ้าตัวที่เราต้องใช้มาที่เช่นนั้นเราจะไฟฟ้าตัวจะป๊อเลยเหรอที่อยู่ที่ไรผู้ที่ไรว่าจำป๊อจะตัวละใช้อย่าใช้ตั้งใช้ย้อมปลอกเลยนะที่ป๊อมาตัวป๊อใช่ไหมจะใช้มาที่จะเราจะเทเลยคือย้อนเราอินดูเขาเราจะจะเราจะเทเลยคืออีเหนียวสมองเราเป็ดจนนาทีจะจักรจ้านะที่น้อยกูคาเฟ่ป้อมจีเลยเนาะสิnó thì giờ phụ lu chế chọn tung đi lên nó bên nhá chọn tung đi nó chúng nó thì tính xài mà nếu mua họ đó họ sao mà thằng nó mà lúc nào mà nếu mí ai xưa tất nhiên mình được phụ kiếm vào đây nó phụ kiếm vào đây nó về xài sao nó này thì lúc nó mà lúc cứ thọ bé chọc cứ bé xí cho giờ linh của là lấy tết chầm lò này thọ cứ bé xí này nó mà nó chỉ laเลยเนาะอ๋อลูกน้องมาไม่ผูกคอนดิเฟรนนะลูกน้องมาอย่าลูกลงช่างแต่สิลูกน้องอย่าคุยโอทัพโพนเซลอย่าคอยอย่าอีโดลาสิเนาะแต่สิจะนำผู้มอเจ้าคือปูเจ๊ช่างลูกน้องฮะอันนั้นนะที่อ๋อลูกเต็งเราหนึ่งโมคอนดิเฟรนเลยเนาะที่จะเป็นหรือใช้จะดิเฟรนเต็งเราสุดแล้วตัวยงบ้านตัวเจ้านะตัวฟ้าตัวที่ตรงนี้เนาะอย่าอยู่ชิมบ้านที่อยู่ที่ปุกเกะเนอะthì tôm ba chợ tây nó chợ chị ha thì cũng nó là trong kỳ mua chợ tây thì nó có sản thu nữa nó của alo tây nó là mua nó sản thu thì sản thu
thì phố ở y giờ trong đây nữa nữa hôm nay cũng tính là chấm đồ tính là chấm đồ nữa thì trong nó thì chỉ một lúc nó mà chỉ nó phải pha luôn này nhà nó nữa nhà nó giờ cũng tay chân nó làm đồ phát sinh thì mình sẽ để trong nhà nó nữa